Pozdrav dragi prijatelji. Marko Janjušević Janjuš i Aneli Ahmić, dvojac koji bi mogao dobiti nagradu za najopušteniji par u Beloj kući, opet su na udaru zbog svoje aljkavosti. Dok se većina zadrugara bori sa svakodnevnim izazovima, njih dvoje osjećaju se kao kod kuće, a posteljina im je postala glavni predmet razgovora. Aneli, u svojoj neospornoj rečitosti, brani svoj radnički pristup održavanju posteljine. Posteljina nam je ovdje spas. Čujete li ljudi koliko perem posteljinu ovdje na ruke svaki dan, pokušava se opravdati, dok Janjuš pristaje na časkanje iz fotelje. Ali, internet ne miruje. Treća sedmica kako leže na popišanoj navlaci. Mađak, ne vidi se ona bela fleka na svakom snimku iz rehaba zadnje 3 nedelje, piše jedan korisnik na Instagramu, dok drugi dodaju sočne komentare o njihovoj higijeni. Da stvar bude gora, Aneli je nedavno imala još jedan nezgodan momenat kad je, usred hladne večeri, slučajno sela na glavicu Vesni. Bože sačuvaj, šta je jadna Vesna kriva pa na nju sejda ova Aneli, jadna bebica, kako mi je žao, duša mala, ova lujka, kako nema osjećaja. Strašno, izvedite ljudi ovu malenu, samo su neki od komentara koji su se nizali na mreži. Da li će njihova opuštenost doći na naplatu ili će ovaj duo nastaviti svoj raskalašan život u Beloj kući, ostaje da vidimo.